O tsamaya kereke kae? Full gospel. Ya go tlile. Ya ka lo tse bitsa bitso la kereke ya ka. Next. Wena o tlo ala tsamaya kereke ya Full Gospel. Victorious Faith Ministries. O peta o tla no ka wena. Ya ka lo. Yo, ya go lo ikontrola pa ka kwa Victorious Ministries. No. Ke le ba itse ka nnete. Ka nnete re le ba le shapo mara. Re shapo dog. Tsatsila la bobedi. Erickson, are you good? I thought about what to be Erickson. Phone thing the Erickson. They need the tempe. And they were very strong. Very and beautiful. They need the nyani very portable. They need the smart net. So can you shop? Shop a dog. We enter about the balele kumona when I was salon. Girl power. Okay, taking over. I will. Thank you guys. Mama did Kapelakala Facebook wiki Pastor November and Victorious Faith Ministry Life. Pastor November and Victorious Faith Ministry Life Mono. Thank you so much. Because Victorious Faith Ministry. I know carry into background. Because I can tell. Like you said, it's about the levels now. Okay. High leveling in. Wow. Yeah. From Thank you, dog. Mamedi, I give a tell us Yanako. Say you shall still Kapelakala Facebook again. Pastor November and the Victorious Faith Ministry Life for more. What about Nalin to back to us at Morning? You can have a dream. And then Marbosa Pil. Let's see. Rigis was like Peter the kiss. Ratlokwan. It only wants something. You can have a dream. Balwe baba o tshwara hore we phele ka pelo mara bo sa iphele straight. Ntse ke mametse kitso. Tlo kona na mshimana ka. I was so much impressed that ku mametse o bala itaba. Oh, we see pastor. Guys, ke ne ke mo mametse ha bala itaba. Kitso na batlo ba doctor. Yes. Ke sa rona so ntse le sekolo. O so ntse tsa ntho. Medicals. Neliti. Una yet already. What happened? I can tell you twice. Ke ba mo kenya moya wa bongaka. Ke ba mo kenya moya wa bongaka. Ya ba sa ngoma. Bona moshimane wa motletse. Bona motho ya nang le talent. Motho ya gifted to jala ka ke mo mametsa bala itaba. Ndi ntse ngore ke utlwe ke la galla go bua le wena. Ke na ko mametsi a go bala itaba this morning. Gore ke ne ke le banta te modimo because o satanu bone ntho ye o ntate modimo a ibile modimo hao. Bona today ke technician ya Motheo FM. He's an all-rounder. All rounder. All over. All over. Kids all over. It's okay to look when it's About them. Babotse rona ke ba ruta eng kerekeng. Ke ba ruta this lady ya kenang radio Hoseng 6 to 9 le bonto Fahim o mo botse hore o rapeletse ke mang ba le ba ha ba batlo mona a phela ntwena a iphela. I prayed for her le Sunday ke ne ke mo rapela ke mo lokola pitso ke mo rapela kitso ke mo rapeletse le ngaka ka mo gaola dintho tse tsa bofa difa tseno ra chesa dintho tse tsa kia. Very talented person here. And I'm telling you, Satan na sanza I born into you. Thank you so much. I love you. Last time, ya bubedi kya afila or waipolai. Wabul, anadi ununu le police. Arwa ipolai, and then admit hospital. Then kajeta mama or mama. How good? Hana next. Bamuloi, and then act become rapela kimoloko like I love you. Kapilo ka kaofela. And na ke re ke mba tseba ke ba ruta hore ha ba fihla mesebetsing e be ditlhonolofatso. Ke ba mamela batho ba kenang kereke ya ka ha ba ka ba sebetsa mo ke ba mamela ene ke ba control ke ba jwetsa kereke you fail le ba gamatolong o mametse o faila mosebetsi wa you need to take care ka mosebetsi wa o modimo o file ngwana le monyetla o ntate modimo o file ngwana ba tseba. That is why kitso wa tseba re ke mo jwetsa every day ke make sure that o ba tlhonolofatso. Thank you so much. I love you. Yeah. O so nyetse. Not yet. Ay boy man. So, ntene ke batla o tla ho yona ke hore
wa tseba batho ba dinka hanyane dintho tse hlolang ke di batsa boloi mo batho ba dinka hanyane nyane baloi ba ka o fasa hore o phele the opposite life o thole re modimo o blesse ka something mara bo thola hore hona le batho ba emeng ka maoto re ska ba iphela ntho eo hence batho ba ngata today ba phela the opposite ya maphelo a bona o thole wena in your mind no batlo ba ntho itseng but satana ba o tshwara o ska ba yona total and kana go tseding o thole hore ha o ka mohlola satan wa ba qeteletse le yona ntho eo. Let's say you want to be a lawyer kapa whatever kapa advocate kapa engineer how ka mohlola satana bo phunyewa wa tsebo tlo tshwara jwang o tlo tshwara ha o se le mo a tshware katlo ya hao o thole hore you are that thing ntho eo le yona o batla yana mara the same thing eo le yona ha e kgone ho tswela molemo e change bophelo ba hao hona le batho today ba neng bana le ditoro bana ba batla ho phela dintho tse itse mara ba so di kgone hona le batho ba ileng ba ya sekolong ba idiela dintho tsena ba batla ba tsona mara today the same thing I must ability ka next I change bophelo ba because ba tshwara katleho ya hao when Joseph bana ba bo ba molwantsha ka ska ba fihla troning ba molwantshitse ho fihlela ntate modimo a mo thusa hore a fihle a lo fihla Egypt ha fihla dula Egypt yara a se a le Egypt mosadi wa Potiphar ke a sebetsana le Joseph now e se le serasa Joseph or Joseph a sa le Egypt remember in bile bothata ba hore a etse jwang a fihle Egypt le ha sa fihlile satana yetsa bonnete ba hore o tlo bakara Egypt but you will never enjoy the benefits of Egypt hence mosadi wa foro ilang a mo plota ka hore no o mo rapile then Joseph a dula ka tronkong Joseph o dutse ka tronkong a sa le hantle destination ya hae destination ya did not work for him again asali ka ro yona asali Egypt ya mosebeletsa ho fihlella ndate modimo a tshwana hore a yetse ka tseleng hore a molokolle mo a montshe tronko hore a lo phela toro ya hae so batho ba understand hore ha re mabitse especially ke mabitse ke re tlo nkere ke ngitlo le rapela batho ba nka hanyane ntho eng ba nka hanyane nyane ona le mo monona kena mona o se le ena o la tla kere ke ga fihla ka morapela ba ke rapeletse batho ba ngata di presenter ona o jele go jetse mohlale go etse mohlale o mona Erickson a le motse Erickson ba bishop ka state o pela ntho ke la ka mo profit mo ma babi ke mo profit le mo ma nna ma tswela ke mo profit ka ba jwetsa mo le ba mo shebile ka state Loe di presenter tse ngata ke di thusitse le tse ding tse seng di le siko mo ne ke ba jwetse ke re ho etsahala solution ka wena and then be ke go pompona and ha batla ba thusa ke yena kitso ke yena Fahima kaofela le ba bang maima jwa ke la ka mo rapella ka mo thusa ka mo rapella ka mo lokolla ditlamo tsa baloi a lowe ba mo tlamme ba ra ba batle hore a phele toro tsa hae ke rapelle ba bangata but ntwe ke batla go tla ho yona guys ke bona moya wa lona o se le fatshe se le o hulanya majwe o ntse le odimo yes ke na shaban tshena ke kopa re bane mona bukeng ya Daniel chapter 10 verse number 11 ere motho eo a re ho nna wena Daniel ya ratwang haholo o tlisitse se o tlisa ere o tlisisa seo ke o bolellang sona ne ema ka maoto a hao ke rongwe ho wena ho rialo ha o rialo ka o rialo ka ema ka maoto ke ntse ke thuthumela ke Daniel ne verse number 12 ere yaba o re ho nna se tshabe Daniel hobane ho tloa ka letsatsi la pele leo ka lona o neng o qala ho batla kutlwisiso ne lui tuki le etsa jwang lui kokobeletsa modimo ne wa hao thapelo ya hao ine e utlwahale mme jwale ke tlile o arabela thapelo ya hao ke lenyolo le tlilo Daniel le tlo motjesa hore Daniel thapelo ya hao mohlang o no qala ho rapela
ne e utlwahale ne ke tlile o tlisa karabo ya ke tlisitse karabo ya hao. But verse number 13 e re empa lenyoloi le sireletsa mmuso wa Perisia le ile la nthibela ka matsatsi a 20 a motse o mong. Mikaele e leng la manyoloi a ka sehlohong a ile a nthusetsa hobane ke ne ke setse ke le mong whatever ntho jwalo. But ntho ke batla ho tla yona kena e ke batla ho ihlalosa. Daniel o na le ntho a emetseng ho ntate Modimo. Daniel o na sa fastile a fastetse ntho a e batla karabo ya neng e batla ntate Modimo. Bible e re Daniel ha fastile o fastile 21 days. Ntate Modimo ke a mo arabile first day. Mar Daniel yena ke a fastile 21 days. Karabo ya hae Daniel o ithotse first day. Mari fihle ka mora letsatsi la 20 ka mora matsatsi a 21. Karabo ya Daniel e fihle ka mora matsatsi a 21. Now lenyolo ile na le fihlang le bolela Daniel le re Daniel ho tloa mohlang o no fasta ka lona o batla thapelo Modimo na o arabe mohlang o batla karabo ntate Modimo na o nang karabe o na o arabe an Roma ke le lenyoloi ho tlisa karabo ya hao. But ka bo madimabe lenyoloi la mmuso ona wa Perisia la lefifi le ile la thiba lenyoloi lena le ne le tshwere karabo ya Daniel. Yetsa sense ntho ke hlalosa lenyoloi la mmuso wa lefifi le tshwere le ile la thibela lenyoloi le tlisang karabo ya Daniel. Ho fihlela ntate Modimo a tshwanela ho roma le leng lenyoloi hape le tlo thusa lena le tshwereng le tshwantseng le tlise karabo ya Daniel. Ke tsa sense guys. Now come on man Daniel Modimo na sa mo blessitse khale ka karabo ya hae ka ntho a menga e batla. But the problem ke hore now bothata ne le hore fela hona le lenyoloi le neng le thibela karabo ya Daniel hore se ka ba fihla ho Daniel. Ho fihlela ntate Modimo a tshwanela ho sebedisa lenyoloi le leng le tlo thusa lenyoloi lena le tshwereng dikarabo tsa Daniel. Now ho bile le delay bophelong ba Daniel. Ho bile le delay dintho tse Daniel a nang a di batla kapa ntho eo Daniel a na tshwantse o ke yona. Batho bile le delay and delay ya teng khoswa ke e khoswa ke hore Modimo yena o e bapetse karolo ya hae. Hona le mo ke yang teng Modimo etsa jwang o e bapetse karolo ya hae ka hore a tlise karabo ya Daniel. Now it's only when we are Exodus chapter 3 verse number 7 ntate Modimo o re Moses tsa moloko la tshabasaka Egepeta ke se file naha entle naha ena le mahi a dinotsi le lebese le phallang tsa mo ba lokolla ke ba file. It was not a promise, it was a done deal. Modimo re ke ba file milk and honey ne e se ba emetse a re tsamaya jolo lo ba lokolla Egypt. Now o tlo bona ntho ena re tlo kopanya le Daniel e jwang. Moses wa ya Egypt o fihla lokolla bana ba Israel, but it was not an easy thing hore bana Pharaoh a lokolle bana ba Israel. O ile a tshwanela ntate Modimo a lwane le Pharaoh kapa Moses a lwane le Pharaoh hore bana ba Israel ba lokollowe. Okay, ke tlo re Moses o ile a tshwanela a etse jwang a lwane le Pharaoh. Modimo a thuse Moses hore Moses a hlole Pharaoh hore bana ba Israel ba etse jwang ba tswe Egypt ba ye Canaan. Now ha ba le tseleng hape the same bana ba Israel ha ba le Exodus chapter 14 number 13 ba kopana le lewatle again bana ba Israel le ba thibelang bana ba kopane le Goliata hape ho Samuel wa pele chapter 17 ba kopane le Goliata a ba thibela. Now ntho ena e reng dikgaitsi tsa ka tse ke di ratang ntho ena bolela hore le ha Modimo a sa re blessitse if ha hona lenyoloi leo ntate Modimo a le sebedisang ho wena Modimo ka o blessa ka dintho tse o di batlang. Modimo ka o fa mosebetsi Modimo ka o fa whatever you hlokang, but o thole hore ha o kgone o iphela nthwana toro yane ya ha o kgone o iphela. Yes o na le in your mind wa tseba hore mara tshwantse phele sona kelelong ya ha wa tseba re tshwantse o bona le ntho itseng. That is re na le batho ba nang o na le toro ya o ba le ntlo mara ha se bile yona ha se jwale botho ba tla ba le toro ba bang ba batla ntho ba bang thole ba tla bazar ba sokola di bazar o thole hore motho sokola mosebetsi there is nothing hona le batho ba o sokola ntho enngwe le enngwe o sokola ntho enngwe le enngwe. Now o bo ipotsa mara ho etsala kanti Modimo yena gale a o file dintho tsena
when modimo a re lenyolo le fihla Daniel le re Daniel ntho ena gale ntate modimo o file yona but ine tshwere inena le mo nyine tshwere teng hona nna le manyolo a le fifi a neng a itshwere a neng a tshwere ntena yo expectile gore se ka ba fihla wena now ke batla gore ho mo mamedi wa ka ratang le o batho bohle ba mametse here is the problem e etsang gore batho ba nke deliverance a nyana batho ba tsebe role ya deliverance ke ntho ke etsang ya o lokola batho ba tlangweng ke di spirit batho ba tsebe gore number 1 ha re sana manyoloi. That is number 1. Harisana manyoloi ali fifi. But rena le batho ba sebetsang jwala ka manyoloi ali fifi. Ba o mosebetsi wa bona e le o ntla ba dikatlo tsa batho. Ba o mosebetsi wa bona e le o ntla ma ditoro tsa batho ba ska ba fihla ditoro tsa bona. O tholo re you are trying. Hona le bana ba bohlale sekolong ba qetile sekolong. Mara today tsa mo ba sheba ba etsang ba aikela ba dutse locationeng. And o tlo nahana re wena there's something wrong ha o thole mosebetsi kapa o thole no there's nothing like that but the problem go hona le manyoloi a le fifi a tshwereng dikatlo tsa bana ba batho le ditoro tsa bana ba batho. Now here is the most dangerous thing re tlo kwana e kotsi ka o fetisa gore ha dintho tsena di etsala wena ha o le motho sa tsebore mmuso wa lefifu sebetsa jwang o tlona na ntho tsena di normal tlona na re no ka ke thole mosebetsi o tlona na re no mosadi e mongwe tla kere ke mano fihla re o apply tse ntho ho tiki ha thole then ke re ho yena tloko jetsa wa bona re wena o na re ntho banka e decline application ya ke re tlo thola re ke boloi ntho ha ke mo rapela batho ke ba bua di colleague tsa mosadi tsa di ka di bua re ba tla beleng tlo hae ba tshwereng ha ya tshwarwa ke o bane ho jwalo ke o bane fela mohlomong a sa qualify e tshwere ke baloi mosadi e mong gale le nurse ke mo rapela ke mo botsa mara wa sa bile koloi a re tate moruta ke tsebe wa ke sa bile koloi ha ke mo rapela baloi ba renkile kelo la re kentse ka mokoting re tshika ka mokoting so rata ska ba nahana ho ba le koloi a ka reka koloi ho sano se mosadi yona batho re mo entse re tsamaya ka maoto a sotle hore e ka re mohlomong ha ona ma ya nteng ka bophelo ba mo entse jwalo ka mo rapella baloi ka ba bua ba re kentse kelelo ya ka botlolong there's a lady ene ke mo rapella ke nurse there's a le re ke ntoropena o tswa hona le clinic e kgolo ka ntle ke lebetse ke ha o tswa bo Itinberg ke so this lady no ho fita Ritsburg ke lebetse toropeng ke this lady ke nurse o tla ona ta ke mruta ke thole mosebetsi ke mo rapela ha ke mo rapela o tla ba lo ibare ba re o tsejwa a theohetse yo a le nkutlo mosebetsi mabitso a nhlana apply ho tsejwa a le teng yena ha founela ke clinic ba mo batla phone ya ikene ba lo ba tshwara network hi bo ha ke tla mo deliver ke mo lokolla o founela mosebetsi man ma apply tse mosebetsi teng clinicing yana yena ke ba rona rena la batho wena rena re ntse re ipotsa ga le ro founela because ga le o hiruwe mona ba lo ba ntse ba mo tshwere re a ska appear hona le ntate mo ya jeletseng ntlo a fihla 40,000 ke a jalwa 40,000 mpotsa ba ntse ba lo ba yentse hore ntlo ha ntsa patala iske ya appeara hore ntsa patala ntlo bond ya hae ho fihla banka e tlo tsa tšhelete e tlo nka ntlo ya hae ke dintho tseo batho ba ka dinkang hanyane nyane ka sonta ne ke rapela o se monyaneng a bua re buile le ena ka sonta o fofetse fela le mosebetsing ha qeta o fofela mosebetsing ha tse bo etsatseng ha rabeke ha mametse bopaki ba batho ba bang ba fofu ba ke ba rapeletseng ba fofolo le yena o mfolela walla o nromela voice note ntate moruti le nna ke fofetse mosebetsing ke sebetsa tlena ke tsebo etsatseng ke fofetse fela ke be ke re yana o mametse batho ba fofaditswe ke boloi a ba re ke re kopa o tle kereke o na tlile laboratory o fitileng ke mo rapeletse ya ba wa tutubulo wa bona ka sontane re bua ka le yena mona radio a thabila re ntate mo root I never thought of dintho tsena ba ba di entse bophelong ba so ntse ke batla go kwala ka yona ke a gore o fihlela ba mamedi ba understand hore hona le mebuso le manyoloi a satana hona le batho ba tseng ba iphetotse manyoloi a satana ba o mosebetsi wa bona e lengwe ema ditoro tsa bana ba ntate modimo ka peng jwale ntho ke ratang ke now modimo ha sana manyoloi a gona go lwanela batho bao jwale ka lenyoloi le neng le lwanela Daniel le le lwanela
toro ya Daniel but modimo sebedisa bahlanka ba hae jwale ka manyoloi a lwanelang maphelo a batho jwale ka bomadimabe re na le batho ba nkang kereke hanyane ba nkang baruti hanyane but ba sa tsebe hore moruti ha o ka lo bala buka ya Revelation mamedi wa karata o tla bona hore baruti ba bitswa manyoloi bukeng ya Revelation ho baruti ba bitswa manyoloi Paul o te Bible tla bontsha hore lenyoloi la kereke ya mang lenyoloi la kereke mang ho bua ka baruti ke hore ke manyoloi re se re representa manyoloi ha ke eme ka ra kereke ka ke tshwana le lenyoloi le tshwanetseng hore le lokolle dikarabo tsa hao le lokolle ditoro tsa hao now ka bomadimabe batho ba bangata ba dutse malapeng ba bona dintho tsa bona di sa tsamaye hantle ka bongata batho ba bona dintho tsa bona di fatshe tsa ba tsebe ho etsalang kante a ba tsebe hore dintho tsena mo mamedi wa karata tsena tse o sokolang ho di achieve tsena tse o sokolang ho di fihlella di tshwere ene o itlhokela lenyoloi le o itlhokela motho o modima ka mosebedisang jwala ka lenyoloi ho lokolla bophelo bao hore bophelo bao bo tswele pele tswetsile ho fihlella batho ba di tseba dintho tse sona mamedi ke ne ke na le ditoro tse tshosang mara ke sokotse di phela until 40 years e feta ka mora 40 years ke ntate modimo nkopanya le the late PV ya senga hlokaetsa that man ke yana modimo nang a mosebedisi jwale ka lenyoloi le leng la lokolla bofutsaneng ke futsaneng ya ba bophelo ba ka ba change until today ke batla hore mo mamedi until o itholla motho modimo ka mosebedisang jwale ka lenyoloi bophelong bao otherwise mo mamedi wa karata bohloko ke hore ka nako tse dingwe o tla mo dutse o relaxitse wena batho ba tswela pele ka bophelo bao ene o tsa satano yetsa o re etsa renke dintho hanyane ka nako o tshwantse o lwane le bophelo bao o tshintse bophelo bao re a relaxa mohlang menyetla e se fedile mohlang nako e se fitile o so le moholo ko ona batlang o ema o lwane le bophelo bao that is why re na le batho miserable today because o bile le chance ya o lwane la bophelo ba mara ha ka etsa letho o fihlella nako eno e feta mo mamedi wa karata ke a le kopa ha e ka ba o batla mosebetsi ho na le dintho tse di batlang o tryile dintho tsohle mo mamedi tloho ho sane ka 10 o'clock o ko kopana le lenyoloi leo modimo ka le sebedisa bophelong bao e le nna because ke itse modimo ha sana manyoloi a wa sebedisa but runa re le bahlanka ba hae ntate modimo re sebedisa jwale ka manyoloi a hae mamedi wa ka ratang ke a le kopa tlo bona matla ntate modimo ho sane e tlele le 150 fela mamedi wa ka ratang o batla mosebetsi o apply-etse ntlo apply-etse bazaro apply-etse mosebetsi everything ha di tsamaya hantle tjhelete tsa wa di tsamaya hantle apply-etse koloi kapa ona le mathata di tjhelete tlo sheba hore lefatshe la lefifi ho batho ba etsang ka bophelo bao ba o lwantsha le o kae mamedi wa karata o itlala ka 150 o qetile o itlele le tjhelete ya holwa ya product fela ba batla go dula le nna fatshe mo mamedi wa karata o itlala le 1000 rand fela ntate moruti nna ke batla go dula le wena fatshe segogong kapa sephiring o sebetsane le nna ho sena batho ba mpona ke 1000 rand ba bang ke 500 ba bang ke 150 mamedi wa karata ba sa batla go dula le nna fatshe ke ba thusa le bona re na le di product tse o re di sebetsang ba ke sa batho ba jwana ba me di nomoro tsa rona tsa mohala ke 073 ke tsa ka tseo 078 Yes, girl. Hey, man. 078 398 3446. Can you repeat that? 078 398 3446. Saying 079 083 3833. 079 083 3833. Saying 051 011 4977 051 011 4977 mamedi o kala matisa phase 7 kapa phase 3 o boro ya kerekeng ya Pastor November batla o theola tere kopana o sane ka 10 o'clock tlo koloa ladies dimpokoto modimo le bless. Thank you, Doc. Thank you. Dr. November a tswa fela ko kerekeng ya Victorious of Faith Ministries a re mo fela ka tsejalo ka pina.